svima, ja sam Amina i dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite u naslovu, danas ćemo pričati o roditeljima. Tačnije, čudne stvari koje oni rade. Danas ću vam pričati iz ličnog iskustva. Mama, tata, molim vas. Ako pronađete svoje roditelje u ovim primjerima, komentarišite mi dole. Pa da ne duljim puno, pa da krenemo na video. Sad ću da je nazovem. U biti nemam kuće. Ja, Amina. Isključila telefon. Sigurno su je kidnapovali vanzemaljci. Vjerovatno. Sad ću da zovem policiju. Joj, zvoni. Dobro je. Zvoni. Halo, policija. Čirku su mi oteo vanzemaljci. Molim vas, pomozite mi. Halo. Da, policija je ovdje, izvolite. Molim? Daj ba ženo, kada mi nemamo pametnija posla. Šta vam je, čoveče? Hajde, zdravo. Amina, jesi ti se to opet kupala sa upaljenim bojlerom? Sad viđa da upali. Ja. Zar ga nisam ugasila? Zar jesi? Možeš tako poginti jedno. Nemoj više da te vidim tako, ješ čuva? Dobro, mama, obećavam, neće više ponoviti. Jel mogu ja ovako u grad? Jesi ti normalna ta kuća? Vidi ti ramena, a minus napolje. Idi odmah da se obukla. Dobro, da se obući. Ako su vam se desile ovakve situacije, lajkajte, komentarišite dole, zapratite me na mojim društvenim mrežama. Lajkujte, komentarišite dole, podijelite sa svojim prijateljima, a ne i sa roditeljima. I do sljedećeg viđenja. Ćao!